نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تقربوا مال اليتيم وأوفوا و به مال یتیم جز به بهترین روش نزدیک نشوید تا آنکه به سن بلوغ و تشخیص برسد و به پیمانها وفا نمایید که درباره عهد و پیمان بازخواست میشوید. نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.